Nih bang, kita kalau punya ada yang bagus bang nih bang, kita buat main-main di sana bang. Ya kita juga bagus ini, ayolah. Masih kurang apaan sih Sandi? Ya bukan gitu bang. Ini kalau nih, coba abang taruh sini dulu dah. Ini, kita cerita nih, kita dengerin. Nah di sana kan yang di saung kita lihat ada punya nyalin danau. Nah, gimana nih kalau punya kita nih yang cowok kita tukar sama si Baronang. Ya Sandi, kenapa lu tukar sih? No, di sono. Iya coba yuk kita besok. Wah, bener banget bang. Ada nyalin danau coba noh. Abang pasti tahu dah noh. Nyalin danau. Di besi saung sono dia bisa nggak salah. Tapi bang, pelan-pelan bang. Iya Sandi. Waduh, kita nggak tahu nih. Dan nyalin Sandi. Kita tukar bang. Kita tukar bang, ini kita mainin bang. Tuh yang baju merah. Oh iya ya udah. Nih bang, tuh deh bang. Pelan-pelan bang. Ada orangnya bang udah di dalam bang. Kita tukar ya, cakep ya, maaf ya. Kita mau main nih, kita gantian nih ya. Tuh si Baronang mau ada lain, kita mau main itu pak. Ya ayo tuh cari cepat kita kosong. Jangan, weh lu situ aja ya, ya, ale, gua gantian dulu nih. Ribet amat ini ya. Aduh. Wah di sini aja nih Sandi. Iya bang. Wah, kagak ada ternyata kan, aman kan. Sandi, masuk Sandi. Wih, wah nih bang. Pas nih bang nih. Nih sama kita nih, sama mau ayo lo. Nih pundaknya pas buat inap kita nih tuh kan. Kita bayang-bayangin gak enak tuh rasanya tuh. Ya elah tuh, mantep banget dah. Waduh, ya. Waduh, nyari dulu. Tapi dulu bang, becek-becekan dulu. Wah, Lama tegang bang. Ya udah lu, kira-kira tuh nyatu. Udah tahu namanya ketahu kan ya. Nyawai. Waduh, kemarin wah. Lah, kok lama-lama bola jadi warna hitam bajunya. Lah kemarin baru kan tadi gua taruh di situ lah, kenapa jadi ya si kumis. Ya, waduh, ini bocah nih bener-bener dah ngerjain enyak nih aja kemana tuh merahnya ya. Awas aja kalau ketahuan namanya tuh aja ke sono nih. Bener nih, nyoba bakul nih pengennya ini tinggi aja jadi. Waduh, bener-bener dah. Woi, Sandi, Sobri. Waduh, bener-bener kembali. Wah, no kan orangnya no. Waduh, lu taruh nggak semuanya tuh? Taruh. Ini lagi jemur tuh, pakaiannya tuh, makanya di badannya tuh belum kering tuh. Sandi tadi udah nyari loh, namanya. Bilangin namanya. Bilangin lu, tuh. Sandi, woi, nih, jaga nih. Ah, situ. Lu jangan taruh. Oh, ada bapak malah kita punya bang. Aduh nyanyi bener-benernya. Malah kita ditutupin sama bakul. Aduh baik. Tuh kan syukur kan ibu bilang lo sama orang tua jangan begitu tuh. Lah lo jangan ngitir lo ketutupan bakul. Kepalanya mana? Lo asli kan lo Sobri lo. Tuh kan. Ya. Emang enak lo. Jatuh lo malah lo puyeng lo ngitir lo. Waduh.